Ini floor lah, tangnya. Oh, Salah itu. oh, this the one, no? Oh. Lamphang ke Iingdorbar Thaw Ain Thomas A Sangma ryngkat ki Myntri ke Sorkar kila hiar Jurip ya ke Iingdorbar Thaw Ain ba thymmai Mawdiangdiang ban peit ya ke jingiaid jong ki kam ki jam haba khmih lynti ru ban pyndep no ya baroh ki kam ki jam hapoh bnai Nohprah mynta snem. Shuwa kani ke jing Jurip ke Meghalaya Legislative Assembly kala penlong ya ke jing ya thungding haphalau jong kani ke Iingdorbar Thaw Ain ba thymmai kumshi benta na ke jing rakhe ya ke World Environment Day. Hagani ke jingya thungding lai sim bentaru da Myntri rangba ke jela Konrad ke Sangma. Ki Myntri ki blaidan lang hagani ke jingya thungding ba jingya Jurip ya ke Iingdorbar Thaw Ain ba thymmai ki kinthop ya arngut ki simbut Myntri rangba ba preston tinsong bat ba snya bhalang dhar nolor kiwei. Namar ke jing habbe ya ke lingsuin manich Delhi Myntri rangba uklem la shu banyadan lang haga jing Jurip ya ke Iingdorbar Thaw Ain ba thymmai. Hagani ke jing Jurip Lamphang lemat ki Myntri Sorkar ke le jingo ya ke jaka shong dorbar ke kamra jong Lamphang bat kiwei de ki kamra kumbala pau ki babone ki jing tai hagani ke Iingdorbar kila deplut latno satang ka tukat ni ki kamra barit baria habakran hadin ke jing Jurip Thomas A Sangma ulapen pau ya ke jing khmih lynti ban pyndep no ya ke ni ke Iingdorbar hapoh bnai Nohprah mynta snem bat ki kam ki badangsa ban pyndep ki kintup tangman pinbit pinbyang ya ke jaka shong dorbar bat kiwei be completed. It is still $1 million question, I would say. We are trying our best, working, putting extra effort, extra time to ensure that this gets over. The timeline is for December or end of November, but we are trying our best to complete before that also. But you cannot say. I'm sorry? What are the main things remaining, sir, to complete? The main mandap hall, the main hall, the chamber, assembly chamber. That is the, main work is there only. We have to complete the sitting arrangement, the interiors, the lightings, the sound system, audio visual, everything, security.